sljedeća sezona. Samil. Sva objekti u Samilu. Imamo pretraga da imamo skupno 10 prodato od ukupno 57 koje suma smo mi prodali. Možemo da izvučemo cena transporta, iznos se promeni. Možemo da prikažemo samo registrovano plaćanje, iznos se promeni. Ovo je samo onoliko koliko smo uzeli novac, a tek treba da putnike nama doplate. I možemo da gledamo samo sopstveni zakup. Ukoliko želimo da vidimo tačna vila, možemo da to ovako uradimo, ili ukoliko smenimo vila, ovo ne daje ništa primjer. Tako da ova bi koristili za analiza po objekat i lokacija, i ukoliko prodam usta za nekoliko godina, možemo da uporedimo ta prodaja po periodu.